Itu tentang Ale Baji. Kenapa kak? Ngapa? Itu tentang nabilain ke bibir kuda. Manggero kan supaya. Oi, tanja nurung. Itu tentang nabilain ke bibir kuda, nabilain ke bibir reno. Iya salah. Kau dibakar mula. Ikaw kamato, daw ko lang marok dudui. Betul. Jarak ko tidak. Apa jarak ko? Tanda mo kaya, manggil pa niya Iya, tidak. Unaku cini ampenu, apa kalan relan-renu. Tai rojana, kama mama kota loma. Iya, mako wacalai. Kama konjako ikau. Gede kang. Kama jarang kani babala. Inai ero ikau. Sanaki gale kereknu. Minka ikau. Angapa? Tanjano cini, yo no kat matong. Angapa jauhku sekarang tanjatku? Belum tahu dia. Jarang ko ya, ada kita tako ya. Tentang kemana tektanu? Tentang tektaku. Teta, itu may bilangin kay Pico. Apa sih dikana biku? Bibir kuda. Yang jelas nama Anis kita. Karun jatuh sengko. Jin palalo mi bawanu. Dia mako pute duru. Ngapa nu pusing? Eroka jari mandoro. Inai kan karonjo-ronjo. Ikau atau tektanu? Napikilagyan mi teta. Matotoain na. Inalgan tu tahu. Nanak pisngi. Sering mau dari antu tahu. Kondang berang yang tu, kondang berang.